Dakle, anketa koju ste vidjeli među građanima pokazala se jako skromnom. Svi žele ostati kod kuće za Novu godinu. No, moj naredni gost je sve, ali ne skroman kad je u pitanju njegova karijera. Bira najbolje saradnike i najbolje izdavače. Dobroveče želim, Neni Murić. Hvala, drago mi je da sam vaš gost. Ovo s razlogom sam rekla najbolje saradnike, izdavače. U tome nisam skroman zaista, jer to je pokazalo i ovaj moj rad zapravo na albumu koji je trajao 6 godina. Nisam se štedio, iskreno tragao sam za dobrim pjesmama i autorima kvalitetnim koji će zapravo naći, pogoditi, da kažem, onaj moj senzibilitet i nadam se da će to publika prepoznati. Da, dakle, pjesma Pustinja, čiji ćemo spot i vidjeti. Dakle, pjesmu, zapravo, autori su bili makedonski, neki od njih čak i saradnici pokojnog Tošeta Proeskog. Jesu, aranžman je radio Samir Mujagić. Otkud ta bosansko, da kažem, makedonska saradnja? Zašto baš oni? Da, ja sam već godinama učesnik na Ohridskom festivalu i oni me tamo jako vole i često i nastupam u Ohridu, Strugiju, Skoplju. I tako je došlo do saradnje sa poznatim autorima Grigorom Koprovim, Ognenom Nedelkovskim i ostalim još nekim Makedoncima koji su prisutni kao autori na mom albumu. Konkretno ova pjesma je bila namijenjena za festival u Bugarskoj, Pirin Fest se zvao, prošle godine je održan u septembru mjesecu i tamo sam osvojio 2 nagrade. Ponio sam 2. mjesto stručnog žirija i specijalnu nagradu novinara. Naravno, pošto sam ja nekako sebe smatram nekim pjevačem koji je iznikao iz festivala, proizišao iz tih festivalskih takmičenja, u posljednje vrijeme zaista nisam opterećen plasmanom. Idem totalno rasterećen i idem da predstavim svoju pjesmu na najbolji mogući način. Ovaj put smo imali neki reklamni materijal, zaista su nas u Bugarskoj vrlo srdačno prihvatili. Onda išao sam tamo gdje, zapravo ovo je bio moj prvi odlazak u Bugarsku. I eto, desilo se da sam osvojio te 2 nagrade, pa mi je to posebno ostalo u lijepom sjećanju. Da, evo, ova pjesma će na neki način najaviti izlazak, dakle, tvog novog albuma pod markicom muzičke produkcije BHRT-a, što je nama zaista drago. Jeste i meni, zaista, tu par riječi smo dogovorili saradnje, nije bilo nikakvih spornih momenata sa BHRT-om, od srca im hvala i na razumijevanju i na tome što su prepoznali da sam uložio ogroman trud u ovaj album. Možda vrijedi istaći da, pored autora koji su sarađivali sa mnom od početka, Hari Varešanović, Nikša Bratoš, Fahrudin Pecikoza, ovdje su zastupljeni i Alen Slavica, čija će zapravo pjesma, po čijoj pjesmi će se album zvati, kao naslovna pjesma na albumu. Tu su znači i SMS, Samir Mujagić, neki mlađi autori iz Sarajeva, ali i naravno Brano Likić, kojeg ne smijem nikako zaboraviti, koji je kao šlag na kraju uradio predivne 3 pjesme na albumu. I mogu da kažem da je taj album dobio jedan lijepi, onako sarajevski prizvuk, što je meni izuzetno drago, obzirom da je zapravo moja karijera počela iz Sarajeva. Sve ono najljepše zapravo što me veže za Sarajevo što me veže za moj život, da kažem, poteklo iz Sarajeva. I ova muzika je neki nastavak možda neke lijepe muzičke pop škole koja je nekada dolazila iz Sarajeva. Bio bi zadovoljan, zaista i sretan da to ljudi prepoznaju i da se ponovo vrate nekoj muzici koje je Sarajevo uvijek imalo, nekoj kvalitetnoj muzici i produkciji koju smo mi uvijek gajili. Mi se nadamo da hoće. Mene interesuje nešto što je vezano za tvoj privatni život, što si mi evo skoro otkrio da si postao profesor u međuvremenu. Da, završio sam historiju, zadovoljan sam time. Muzika je posao koji vas tjera da 100% budete u tome, mislim u muzici, da se predate 100%. Međutim, ja sam riješio da dam više od 100%, pa sam i uspio da završim fakultet. Sada sam trenutno i postdiplomac na Filozofskom fakultetu, odsjek za historiju. Doduše, usko sam vezan za taj naučni smjer, osmanski period koji izučavam od dolaska Osmanlija pa do malo duže. U svakom slučaju, ova godina je za tebe bila više nego uspješna. Jeste. Nadati se da će biti i sljedeća. Evo, na upit mnogih dama kada su vidjeli da si u našem studiju, željele su onako nešto a kapela, pa eto možeš da čestitaš Novu godinu, onako nešto po tvojoj želji. Da, vrlo rado, hvala vam. Obzirom da ja često nastupam na nekim zabavama koje i dame organizuju, one su jako vezane za pjesmu Stope da ti ljubim, onda mogu ovaj put da im poklonim makar refren.
Može. Stope da ti ljubim, srce cijelo da ti dam. Šta još moram da izgubim, a da tebe sačuvam. Divno. I moja je omiljena, moram odmah da ti kažem. Neno, hvala ti puno za ovo gostovanje. Želim ti sve najbolje u novoj godini, da ti sljedeća bude još uspješnija od ove. I ja se nadam da će ovaj album onako ugledati što brže i svjetlost dana, pa da svi zajedno uživamo u svojim pjesmama. Po nekim procjenama to bi trebalo da se dogodi u januaru mjesecu, ako Bog da, i meni je najvažnije da ljudi prepoznaju zaista da je tu puno uloženo emocija, puno energije i da zapravo sa ovim albumom računaju na još jedno novo ime na našoj estradnoj sceni. Iako sam ja počeo karijeru sa pjesmom prije 105 ljubim prije 5, skoro 6 godina, ali ovim ću potvrditi svoj status, nadam se, ako Bog da. I naravno želim vama da čestitam svim uposlenima na BHRT-u sretnu novu godinu. Naravno i čuo sam da je moj kolega poželio puno zdravlja, to je i prioritet, da ostane da nas zdravlje dobro služi i naravno da radimo na sebi, da se usavršavamo i da vjerujemo u bolju budućnost, u bolje sutra. Ne smijemo se predavati, imamo jednu divnu zemlju i mislim da treba da radimo na tome da ostanemo ovdje i da je još učinimo boljom i produktivnijom za život. Odlično, hvala ti još jednom i za kraj uživamo u spotu za pjesmu Pustinja. Hvala. Pustinja je moja duša, pustinja je znaj, kao malo zrno pjeska ljubavi mi daj. Pustinja je moja duša, pusta bez tebe. Vrati mi se, još te volim više od sebe.